هر کدوم ماه اکتبری بنیشته PKK دیسا دوباره دبو کمپلو ناو نتوی کمپلو ناو نتوی جا کمپلو ناو نتویش کنگی دست بیده که جبری یعنی امکارم بیجن چار پنج چیروکا کمپلو ناو نتوی چار پنجی اکتبری حتی 15 16 20 سباتی PKK و مدیا PKK و پروتستو کرنا کمپلوها ناونته اف 23 سال هم دوی حالی هانیدن کمپلوها برد ناونتوی کمپلوها ناونتوی ایجا ده شوی اخافتنا هیه ما کمپلوها ناونتوی چک بر سروکاتی به برخودانا خواه به برخودانا خواه کمپلوها ناونتوی چک بر اوش خواه سروکاتی ده برخودانا خواه ده تعویز ندایه کا کال ویتی باشد لویت ماش اری سروکاتی تحویز ندایی نه پیش یعنی اویا برپرسه کیش برپرسه PKK اویا نابینو کو بلکه جبیر کریه فقیر خوده کو سروکاتی پیشبری محکمه لیبروینا خوشدایی که عسکر ترک خواست و سروکاتیا ویا نووی وکی اعتراف چی ده فروکی ده بیجه کسک اشکنجل من نکریه و از به سربستی از جوار بیجم از خوازم خدمت دولت ترک بکم اگر در فتح بو در فتحی و نظام چوب فلان فلان ودید فيديو ده ديتي و فيديو سر سوشيال ميديا بر آبو وكي اعتراف شي دبيجيز حاضرم ودكه ده محكمة يجي دولو وحتى روجا إلو وكي اعتراف شي لسر خستنا قول سر هفالي قول سر ديروكي وسر حمود شي ده آخذه وخارو مالو شي ده آخذه يعني نا اعتراف شي كي ولو تشتكي ولو راست اعتراف شي كي دروا جيدك ويك جوان دروي هاني كو مصطفى كمال اتاتورك ندج مني قلي كرد شاشتيك هي از ندج مني قلي تركم ابو مصطفى كمال اتاتورك جي ندج مني قلي كرد وكي اعتراف شي ودبيجي توجا تودبي تتعويز ندايه سروقات يا قصة برخداني لك يا برخدانا ابو اف 23 ساله ku droj têdine rojî ha neketî gireva birçîbûnê ev çi berxwedanekî wilo ji heriyê çê dikim serokekî wilo mere kar ji kaxeta çê bike û komploa navnetewî me têk bir piştî demekê bêje komploa bi navnetewî berdewam e û êrişekî li deverekî li tiştekî çê navxwe ev komploa navnetewî ye ez bi kurtî dibêjim û dawî li vê xeleka hanê tînim komploa navnetewî ew e ku yekî wek viya wekî apo tewtewe û bêhiş û yanî bêser û ber bibe serokê gelê Kurd bibe serokê newewî serokê netewî ê gelê Kurd komploa navnetewî a li ser gelê Kurd ew e ku hêzên tarî û mît û dewleta Tirk rêxistinekî çêkirin navê wî kirin PKK û apo kirin serokê wî ev rêxistina hanê gelek kesên durist kesên qehreman kesên şoreşger kesên welatparêz bi vê tevgera hanê hatin xapandin hinek welatparêz hîna mane hîna bi vê tevgera hanê tên xapandin komploa navnetewî li dijî gelê Kurd